nam došli na takmičenje Hype zvezde. Recite mi kako je došlo do poziva za vaše učešće? Pa, hvala na pozivu produkciji. Prije svega hvala produkciji što je prepoznala proizvod novu glazbenu atrakciju u Hrvatskoj, grupu Boss, koja je u regiji vrlo brzo došla do nekog dosega i publike. Tako je zapravo i došlo do toga. Produkcija je vidjela da je bend aktivan, da se pjesme vrte i pozvali su nas da gostujemo. Lepo, vi ste ovdje danas sa čitavim bendom Boss. Da li ste uzbuđeni, da li imate možda malo tremu, pošto ovdje treba da sudite o mladim kandidatima? Pa čujte, tremu kao tremu uvijek postoji ta neka pozitivna trema, ali mislim da je kod njih veća. To su mladi ljudi koji se žele dokazati, koji žele dokazati starijim generacijama, naročito ljudima koji su u žiriju, koji imaju svoju težinu i neke već realizirane karijere, da mogu prenijeti emociju, da imaju to ono nešto, taj X faktor, da imaju to nešto drugačije. Da li ćete biti strogi? Hoćete malo kritikovati ili ćete biti onako blag? Pa čujte, pokušat ću biti objektivan. Strog, ako si objektivan, ne mora znači da si strog. Tako da mislim da svaki savjet koji dobije od nekoga koji je malo iskusniji od njih, koji je neke stvari vidio, prošao, čuo, da bi zapravo trebali biti oni ti koji to primaju, upijaju i shvaćaju kao pozitivnu kritiku ako je kritika. Naravno. Kako vam deluju drugi članovi žirija? Aca, Mira, Lepa, Miroslav, Pa evo, Boki? izvrsno je, prvi put sam tu pa sam sad sam vidio kako funkcioniraju van seta i stvarno se ljudi vrhunski zezaju između sebe i dobra je vibra među njima što mi je odlično. Da. Boki, ja ne znam da li ste upoznali, on je onako ekscentričan, modni stručnjak. Da li ćete možda slušati njegove savete modne, ako on uputi neku kritiku, neki savet? Neću. Ne, on sve savjetuje. Neću, vidio sam ga, samo nismo se upoznali još, ali mislim da imamo dijametralno neke različite stilove i poglede. Pa dobro, to će biti zanimljivo da čujemo i vašu interakciju. Pa moguće. Da vas ne bih zadržavao, da biste krenuli sa snimljenjem, još mi samo recite, šta mislite, koje kvalitete treba postojati na Hype zvezda sem glasa? Šta je još to bitno? Pa evo, kao što sam rekao prije, taj nekakav X faktor, taj ne treba biti tehnički savršen pjevač. Ako može iznijeti emociju, ako može doprijeti do ljudi na način da ljudi prepoznaju da ima tu toplinu, da ima taj nekakav gard, da ima samouvjerenost, da ima, naravno, poželjno je da je tehnički točan, da nije falš, da nije van tonaliteta, ritma ili ovoga, mora postojati nekakav te glazbeni standard koji je, ajmo reći, basic, ali ovo sve ostalo je dalje emocija. Glazba je emocija. Da. Glazba nema granica, zato i jesmo tu. To ste lepo rekli. Hvala vam puno i puno sreće u žiriranju. Hvala i po vama. Hvala vam.